To za odbaciti. Ha? Mala To je glava, Šibonja. gledaj. Tamo je krš, kamen, ljepše ovdje sve. Evo ko će kiše oči na sve prije nego što počne. Eto, prije 2 godine kad je iz Čobance nadmao osmo ovog struju malog, eto. Boga mjesta. Gledaj narod, koliko te četva neko zuzu. Djaba. Nisam prodao vola, prodao sam vola da će me djeca spasiti. Jel nama dao pare onaj za vola? Da su zavrnuti, koliko hoće da su savijeni, koliko hoće sve. I kad je to štiklanje... Sveta pikreta goranska. Samo uživajte. Naše gore list, za sve storije, evo ga, gledaj, vidi, ova ima programirano na postolju. To je taj Šibonja, jučer je sa Grmeća došao evo ovdje, na ove prostore i evo ga neumoljiv. Gledaj kakav je mrtav lajan i nagodan, gledaj ovo rogova. Pali su mnogi koji nisu planirali pasti. A mi smo pali prije borbe, ja sam se napio u stanci, pa sam se napio, jedva sam izišao na Grmić. Ali nisam prodao vola, prodao sam vola da će me djeca spasiti. Jel nama dao pare onaj za vola, nije. Nešto je maramcu nosio u svudu. Ja sam spavao. Idmi donesemo vino iz Ajde nek je sretno da pobjedite danas. Hoće, ako Bog da danas bude. Jučer je on obavio, što se tiče S kim boć bio? u srednjoj kategoriji. A on je 618 kila imao u Bijeljni, u finalima ga ja vagao. A kad sam jučer na Grmeću izvagao 700 kila, otežu i ja. Ne bojim se. Znaš ti mene, ja sam ti mene zaboravio. Znam, ali mogu. Da si sjedio kod mene. Ona u Brezaj, Višnica, ma znam, imaš konja, ono genete onda oma kraj ceste. Jaran ti ja pravi. Jaran, jest. Višnica, nek si došao ovdje jebga, ti si na sjelo, vidi konjića. Onaj bolje zaradio ko ja s magacom, nek ja s volom. Ali nema veze, nek se i ovo desi, još imam ga ove godine. Neću nije, ovo su vlasti, hoće da ukine, hoće. Šta će ti sad napraviš jednu grešku, isto ona... 700 kila jučer vaga na Grmeću, jebao ga put, 50 kila, na 7 sahata se vozio na Grmeću, izvagan 700 kila. Jučer vaga na Grmeću, evo. To je još okjun. Ali ima nagodinu, gledaj što ga salgija, to ovo munjo. Ovo jer ga puno mu dugi rogovi široki. Znao za svoj rog. Zna za svoj rog, što ovaj kaže. Znao je biti do ovdje ovako krvav, isto ona Coca-Cola flaša. Crven. Znao za svoj rog, Jarane, svaki on zna gdje mu je vrh i gdje mu je... Ja hoću u komšiluk da pobode, hoće čovjek junca da proba. Nema starije jeben ovaj, starca nema udaraca. Što je rekao? Ali hej, nema me starca udaraca. On je ošljio čovjeku junca voli. On teško kreće, ali kad krene ne zastavlja se. Pa me ljudi nisu prebili. Mene? Ja sam dobro u avli. Možda lukav kada dobode. Fakir, hoće prije prijevarke, udari bolu čovjek. Izvuko rog krvavko. Neću da pričam, to je nemila scena. Samo ljubavne scene pričam, ti ga odgovaram po Milke, odgovaram za mene voli. Slobodno ga po Milke, ako te darne, ja odgovaram. Možeš mi ga samo uvijem. Ja što nije predno, sam. Slobodno.
Snimi ga On ima ti. dolu formu, pružen, širok, sabira. Čiji je ovaj malo? Tvoj. Sve je to za odbaciti. Halal ti Bog. Hoću sad da i kažem za YouTube, neka je. Suhe i Ne, ja sam sve ovda brstio i pričao. Maksuzije sam došao sa Grmeća, jučer sam predao borbu, ni izvukao nulu ko Belgija. Oči su oštre. Onaj 0-0, ne mre u ovih koridama biti 0-0. Ni VAR soba ne mre pomoći u njega. Ali je bilo 0-0. Eto, to je moj Benito Brajković tamo. I čuo sam jutro, nije mi drago, izjanio od onoga, u teškoj kategoriji, znaš. A ja sam znao iz velikog onoga Gavrana. Šibonja je ovaj ovdje kod mene par godina i ja mislim oprašta se ove zime, zato sam i namjerno došao ovdje, što je ovo mirno, što je ovo za djece, da sam malo svijeta. I lijep je, lao šućer, lijep je, nisam mu zakrećio nikakve crvene trake. Ovo nema onaj BH liga ovih budača, ovi Facebookčari, slobodno ti ovo snimi, neko, odi ti malo ovako, slobodno, ti si jaran, a Šipko, Šibane, gledaj, ovaj te vamo slika. Vidi se, miran je. Eto, jarane, Sad ješ. bježi, nek ti je uzri. Sad ješ. Ovo nema BH liga, ova naša liga koridara, ja sam imao volova. Po tonu, 900 kilo, pobjeđivao sam Veću, pobjeđivao sam Jak. Ovo su prirodni rogovi. Ja sam čitava života se borio, znao ovaj čovjek sa onim tulavim tulonjama, ali imalo veliko srce. Tulonja je borac. Volovi koji su imali šiju, prvi put u životu imam prirodan rog. Ovo je Bog dao. Ovo je meni dao Bog i Šibonja. Nije štimano. Nije štikla. Mi smo prije u tom prije ratnom sistemu, nije poslije ratnom sistemu. 10 godina sve su ljudi štikali od mrtvih volova rogove, lijepi se naljepilo, Njemačko čovjek je uzeo, svaki drugi voj je imao naštiklane rogove. Tu se dešavalo kad zabije polgo rog u guzicu volu, izvali ga kod temelja, evo ovdje kod rožnjača, izvali ga odavde, iz glave. Ja sam bio u Kalupima kad je Memišov vo zabio volu rog, od 900 kila u guzicu, načiro ga, pobjedio ga, zabio rog, izvali. Ali ovo je ja onda kad je došao. mlad vol, stavljaju se futrole pa se štimaju rogovi. Kad je vol mlad. Se znaš unutra da nisu ovako široki, to se nagađa. Moraš i naštimat po želji, koliko hoćeš da su zavrnuti, koliko hoćeš da su savijeni, koliko hoćeš sve. I kad je to štiklanje bilo, od starog vola, od stari se rog nabije čahura, da se to malo namjesti, da se to skupi. Ta čahura je znala potparit, pola volova nije primilo, potpari mu rog, njegov živac i dešavanje. Šta njemu bi sad pomoglo da mu naštimaš rog? Evo ovako kako je, znaš ti? Ne bi ovo meni pomoglo. Evo ja se okla s tobom. Ovo je prirodno. Kuhana repa. Ja da mi savim, da mi savio. Nabiješ narodove, onda kad oni omeknu, onda ispraćaš kod hoćeš. Zimu, to treba zimu onaj, kako se zove, provest kuhanu repu. Stvari, i nabija se narodove. Šibane, aj malo, popaj. Aj Šibane mo. Šiko. Hoće, on morat će malo ga pustiti umeđu. Jesi išao dole, jesi ga proveo kroz arenu? Nisam, ne znam, neću ba da se zafrkavam onaj sa ovim organizatorom, da vidim sa njim malo onaj. Kaže neće biti prije. Kaže neće, ja. Eto vidiš da trebam, da meni neko dira. Bili su rekli da je ali lezi, to. On je jadnik došao do Grmeća. Fino mu je tu. Neka je lego. Evo, ja sam spavao ovako na Grmeću kod njega. Kad smo bili na Grmeću gore, ovako sam lego uz njega i spavao ovako. I sinoć sam zaspao, pijanu sanci me našli u potoku. Dole, ja mislio da sam ga prodao, plakao uz njega. Ali djeca viču, nisi babo uzeo pare. A čovjek je u maramici bacio pare, dao sam ga za 6.000 i onda mi je neko davao pare, ne znam, da su mi 4.000 davali nekog junca. Ja sam se napio, on je ležao dole kod potoka. Našli su me u sanci dole u 5 sati. Ali smo juče debitovali na Grmeću. Neka ga neko odmara.
pametan. Isto da je znao da će leći. Neki ima i to. Dobro, hvala ti. Dista Svako objavljuju. dobro. Svako sat. Samo dodaj. Vrućine, znaš. A jo, ko će kiše očino sve plivamo. Neće vada ovdje, Pol godine mlađi 850. Ja, ko pobjedi nosi sve. A da ti bit će i ovdje nešto prije sad. A nije, evo vidiš da Nije kasno. No, valja. I ti malo je naravno na sunce. Džamo. Gdje si, Jeran? Gdje si? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Mu. Gdje je mu? Evo ga ovdje, evo. Da, on. vidi mu. Evi ga ja. Ajde, 100 metara. Hoće mi prekinuti. Pa ja mu. Rekao, halalio 100 metara. Da ga ja odvodim. I da prekne konopac ne bi nikog od ljudi krenuo, otišao bi odmah u arenu. Ne bi 100%. A evo koga je odronio, otelio, evo čerka moja. Kompintijevu, dobar. Njezin je bik, jara. Dobar, sam da ima jedno 9 metara, bolje bi bio. Pa imamo mi od 9, jebi ga, ovaj malo sitniji. Jesi. Evo prije 2 godine, od vidi. Ja rekao, sad ću vas ja dođe. Od vidi prije 2 godine na Bakićima kad je pobjedio, eto ti ga, on i ona, vidi. Gledaj koja je tu ljubav. Ali sad nije puštao ništa lijepa, ne smijem njoj curca, jara, ne mogu. Eto prije 2 godine kad je Čoban se nadmao osmovog struju malog, eto vidi kako se slikaju sre arene. Ima namješćene rogove, ne moramo ostati vo, sigurno. A evo mu brat, 100 kila teži, pola godine mlađi. Evo on se na Bakićima vode sad, ovo je princ. Kako pola godine, zar krava ne nosi 9? Ne, slušaj, po ocu braća, isti je otac napravio, a drošite mater. A vidiš, evo da ti ga nađe ovako da vidiš sad kakav je. Pokazivao samo ovo čovjek. A evo i otac, evo kad smo ga prodali u Posušje, kad je pobjedio, vidim kako plaći. Kad mi je sin umro, srednji Allah rahmetile. Morali prodati bika ovoga, a oni su telad bili. I ona je 7 dana u Zenici ležala kad je on pobjedio tam neporaženo u Hercegovini, vola ovaj njihov otac, Licko stvari. 7 dana u Zenici, razbolila se, a morali ga prodati, sin mi umro. A evo mu, Od čega ti je sin bio bolestan, imao tumor na mozgu. Evo ovog sam neki dan prodao 10.000 maraka, nema ni 3 godine. Vidiš? A evo mu brat, jači od njega, a godinu mlađi. Evo, od ovog što sam prodao. Evo, sam dobro. Vareš. Šta je mir za tu? Bračković je, znaš? Kako? Bračković. Ne znam.
Hoću da, evo ti njegov brat. Što se idući nedelje bude na Bakićima u razvodanju. Tu ti je turnir. Razda ga hoće biti. Boli su oni već. Boli su oni već. Dobio ga desni. Ja. Jedna voda. Nema više. Možda sad osjetite. Voda, pobješ. Ovo je bolje, ne Znači nećete biti ništa. Prazan kamion. Nikad veći aplauz nis dobio Čarolija. Bravo Čarolija! Džepu zemlja. Aj vamo izjavu Čarolija. Dođi vam da daš izjavu! Ajde izjavu. Sam se vozio, došao sam ovdje da opravdam ovim ljudima, ali ovo što ljudi radi, ovog su čovjeka zajebali svi. Ne znam jel čarja, nemojte ga, ja ne znam, ja svakako budem bez para, jebote pare, ali treba imati obraz. Čovjek je napravio, ba ovo je čovjek napravio, vi šta vas je došlo, na Grbijeću nije bilo 2 čovjeka, a bilo 200 boda. Tako je, 100%. Pa nemoj ovo. Zato je, ali rekao je, zajebali ga ovi budače sa Facebooka, što su napravili volove na Facebooku. Volovi sa Facebooka su ovo napravili danas da vi budete izvarali. Jer na Facebooku onaj kad objavi volov, slobodno mu se javi, lajka i reci mu, đubre je. Ovo je vam, pomni, ja ću poznati. Omakli se. Javio se spavao. Na semaforima spavao. Hoće u Trnovo dole. Pa nema veze. Sad će najveći. Pa nema ljudi, sve na lajko. Ono na lajko. Da ste ga obišli. Ima na lajko. Ja sam došao sad. Evo, Čirolija, hoću ona pobudi. Čirolija. Otpusti ono. Nije ovo. Ovo je ovaj. Gdje je protiv? A ovo je. Redozirao. Nema bikova. S njim će se boriti. Čini s ljudima što malo. Biće vamo ruku. Ajde, treba. Nešto je. Ne boj se. Ana, ne boj za ti. Ma ne boji se. Da ga ja pomagam. Te strah. Niko nije. Nije. Onda će biti borba.
A nije, 100% je on spontano došao. To je to što se tiče koride. Ja. Ali dajte mi, hajde, skopaj tvoje. Ima do toga 90 dana, Jel ne? pa tek da od danas, ne mene to tako. Ovo je brokaj sam ovdje. Boga mjesta. Gledaj narod, koliko te čekla na zuzu. Djaba. Ali bolje da neko da neće biti ne javi narod. Nema ovdje ni trećina naroda. Adine! Idi tamo da ti vrate pare.